I ćao svima, dobrodošli na klip na ovom kanalu. U današnjem klipu uzimamo Buffona konačno. Znači, Marquez mi je pomogao kako da ga uzmem, tako da veliki pozdrav za njega. I trofej i naravno Gigi Buffon koji je 90 ratovan u timu. Što je stvarno super, da li da uzmem points, ovdje vidjet ću to još. Sam koliko treba. 250 points se dobija, tako da nije da mi je nešto hitno. Šta je ovo? Aha, 250 pobjeda, ok. Tako da ništa toga za sada. Sljedeći igrač je Ramos naravno i da ga stavimo u tim, da imamo kakve ocjene on ima, da 106 plus maltene sve. Evo Reflexis jedino ima bolji od Donnarume, ali dobro, nema veze. Da vidimo znači koliko treba za trening, jedno 200.000 najmanje. 260.000, tako da 130 on ima i što je previše stvarno za njega po meni. 89 je Donnarumma sam po sebi, tako da bližimo se 90 overall timu, što je ono super. Da vidimo samo dalje. Ajde, ovako ćemo da uradimo samo kampanju, znači testirat ću ga u VS Attack-u, naravno, pošto tamo vidjet ću koliko ću golova primiti i da li ću manje primati. Inače, ranije sam primao po 3 gola otprilike po utakmici i dobio sam ovaj master point, ne znam za šta služi. Sad ćemo to da vidimo šta je i kako je kampanje. Aha, mislim da je to za Ronaldo. Mislim da je to za Ronaldo, ali džabe kada nemam još uvijek mogućnost da to uradim zbog ovog ovdje hero igrača. Znači, treba mi taj hero igrač i... Da, znači moram hero igrača da uzmem, šta je ovo? Aha, Master Miller, to nema šanse. Ovo već imam, ovo imam, da imam šta ovdje dalje ima. Chapter 5, ovo bih uzeo. Legendary 1 još uvijek ne. Chapter 3 pratera nema šanse. Tako da, ono, solidno za sada. 200.000 imam, možda mogu da upgradam nekog igrača, sad ćemo vidjeti kako stojimo tu. Idemo na plus za Ria da vidimo koliko to fali. Mnogo mi fali gluposti, tako da ništa, Rio ne može na bolju ocenu, možda on može, pošto ne treba nešto mnogo puno, za njega može naravno, ali 250.000 košta i ne isplati mi se da dajem Roberta, ali 96 bi bio i vjerojatno bi imao dribbling, nisam koji je vešao dribbling, ima da nešto 87, da vidim samo 83, ne vez, tako da ne bih njega upgradeovao još uvijek, 5 i ništa. Rafael Varane, on može lagano na 2 ocene plus, ne, jedna, nema veze, ali također košta dosta. Dele, ali kažem, eto, nemam uopšte ovih gluposti za njega, treba mi još 4, ali valjda će on uskoro. Ronaldo, kao što sam rekao već, nemam tokena za njega i Werner jednostavno mora na bolju ocenu, u 90.000 imam od 97, znači njega dam, njega, ali Carroll je stvarno super. Ajde, ovako ćemo. Znači, to je tim za ovu utakmicu, stavit ću ovako samo ovo, ne pitajte me kako sam uspio pobjedim i također da vam pokažem samo sljedeći igrač kog uzimamo je Ramos, ajde ovako samo da nađem, Sergio Ramos, evo ga. Chapter 5, znači tu sam krenuo za njega, ovo mogu da odigram i sad bukvalno, Adana mogu da uzmem, ali nadalje ne mogu da igram zato što mi treba 200, dobro mogu, ovdje ne mogu, znači Atletico Madrid ne mogu da igram, sam ništa treba, koliko se treba utakmica, ovdje odigram ovo, dobro pa nije toliko teško za Ramosa, nije toliko, nema mnogo utakmica i on bi bio 90 i vjerojatno 96 u timu, kad bi upgradeovao sve i stvarno ima nevjerojatne ocene i šta se povećava, odlično. Idemo na VS Attack sa Buffonom i to je to, znači drago mi je da sam uspio da uzmem jednog igrača. E sad, ako izgubimo utakmicu, ja da padam nije Legendary nego u World Class 1, tako da od toga mi zavisi bukvalno dalje igranje i turnira ovih svega, tako da vidjet ćemo, evo ga Ramsey tu je i Koke kog je vjerojatno uzeo preko onog turnira, nema gdje drugde. Jako je jako teško sada igrati ove utakmice protiv ovih timova koji jure ka tom, ka diviziji 3, to je Legendary 3, ajmo. Evo ga bre, Sterling, to je to, 1-0, znači prošlo je 15 sekundi, još uvijek, evo, primio sam gol kad sam rekao. Nije baš toliko istina, ovo kad su 100% šanse, tu nema šta, ali vjerojatno u kampanjama se više izrazi koliko je dobar Buffon, jer ipak tu možete da vidite što se kaže, a ovdje se teško vidi, već sam primio 2 gola, ne znam, možda i nije baš toliko, vjerojatno i odbrana dosta utječe na to, a ja igram baš sa malo igrača u odbrani, to je problem. I ovo je faul, sad 4-2 vodi 100%, jer ima 100% šansu neće promašiti, prečka. Ne idem, jednostavno ispao sam nažalost World Class 1, ali dobro. Da li će još 5 komada minimum, pošto, to jest da li će 5 komada ukupno, još jedan će da do kraja, ne moj video, ja mašim bukvalno zicer, evo 5 komada već dao. Tako da gotovo, izgubili smo, ispali smo iz ovoga, ajmo Dele Ali, može ti, možda, može, ne može. Mnogo otišao tamo u stranu, idemo Ronaldo, Varane, nema veze.
To je to, ajmo, 100% šansa, Werner, pam, evo ga, 3-5, odlično. Ako daješ jedan, ja ne znam, moram bar da izjednačim utakmicu, ajmo da izjednačim, znači nije nešto previše dobar stil, ne. Izgubio sam, nažalost, da. 6-4, tako da nema veze, ajmo. Ispali smo diviziju 1, tako da šta se radi, sad mi trebaju 3 pobjede, nažalost. Ne mogu da igram više ni utakmice neke, ajde nima da smo ispali, jesmo. World Class 1, tako da jako loše. I da uzmem jedan pek, što da ne. Ali malo me krivo što sam ispao sad u diviziju ispod, jer ono, neće moći da igram kampanje neke, što se kaže. Ja ne bih mogao za Buffon recimo da igram, da mi nije bilo toga, ali ajde ne znam, probat ću još jednu minutu, ne koliko se snima. 5 minuta, ok, super. 5 minuta se snima, tako da idemo, tamo da uzmem i ovdje što mi je sad stiglo store pack. Imam skoro 300, znači biće 11.300 poinca, što je možda, znači možda ću stići do 12.000 poinca do kraja, relativno do 15. tamo 16. januara, pa ima nade, koliko ima dana, a ne, danas je 14. Tako da nema nade, nikakve za te poince, jedino kad bih igrao kampanju, neku nešto, ali mi iskreno toliko me mrzi da ono, ali sasvim solidno je imati 11 pekova za Team of the Year, tako da ono, super je to. Skažem, eto, ako bude i s coinsima, u stvari coinse nemam, tako da razmišljam sam baš da li treniram igrače ili da čuvam coinse, odlično, ali nisam htio da čuvam coinse, ipak ako bude malo će se ono smoriti, jer ne znam, ali već će se naravno da se dobije za poince koje sam eto baš skupljao za Team of the Year i to je to, 2-0. Ovdje ćemo otkinuti sve ekipe, tu bukvalno nema ono, ne može drugačije da bude. A i dobra stvar je što ću sad moći turnir vratno da igram mnogo lakše nego što sam to ranije mogao da uradim, jer znate već da je World Class lakše puno od Legendary divizije. 4-1, ajmo na 5-1 lagano, da li da šutiram, a šutnuću, ne. Ovo je pored gola, znači ne, nije ni stigla, tako da u svakom slučaju i da je išlo u okvir ne bi to bio gol. Idemo Dele Alli, 5-2, 2-2, odlično, idemo Sterling, ajmo Raheem Sterling, idemo Raheem, 6-2, kažem možda ćemo dati 9 komada, ja toliko sam ja najviše davao protiv, da kažem, solidnih ekipa, zato što ne računam ono protiv bronzanih, jer to nema. Ja najviše sam dao, mislim da je 14 bilo u ovom Vesateku, ali kad je trebalo 2 minuta, nekad je trebalo minut i po, to su posle smanjili prošle godine nešto, ajmo. Ovako ne znam koliko sam dao, možda 10, nemam po 11, ne znam koliko može se da za minut i po, ali ti 30 sekundi stvarno dosta značilo, ali ono bilo isto, bukvalno ne znam, 30 sekundi je ono po meni sasvim dovoljno minut i po, tako da ono, možda i minut čak da stave, da ne bi to bilo vremena u stvari za golove, tako da ono, i bolje ovako. Dobili smo 5 poena za World Class i još 2-3 pobjede nam fale do ovog, 2 pobjede mislim. I uzeli smo lepo ovo kampanju, jedno sam završio protiv Juventusa, protiv kog sam se mnogo mučio, ali kad sam ja to čuo foru, ono izneradio sam se što se kaže, sa onim šta ovdje treba, koga mi treba tačno ove gluposti, a ne mogu da igram sada, ne mogu. Mogu. Ček, na koju foru ne mogu ovo da... I ovdje koliko treba, 34, 60. Aha. Znači, kad ja uđem u ovu diviziju, bit će 55, ja mislim, nema veze. Probat ćemo, vidjet ćemo da li ćemo, šta ćemo raditi, kako ćemo, idem samo ovdje. Rewards, to me zanima isto. Za Legendary znam sam jako daleko, ali tu se dobije dosta ovih trening stvari. 49 imam od 100, a ovdje možda imam i blizu 100. Zato što ono, sam dosta to igrao ranije, 33 imam, dobro. Ali po 5 se dobija, tako da to je to što tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali, konačno smo uzeli Gigija, Buffona, evo pogledajte još jedne njegove ocene. Ne znam da li imamo baš ovdje ove ostale dribling i to, evo 36 dribling je njemu. Tako da ono, da imamo samo Donnarumma koji je dribling na primjer, ajde bez vezama, 31. Odličan je Buffon, stvarno kažem, Donnarumma će tu biti čisto ono, samo vidim kako stojim sad sa Italijanima. Možda ih mogu da uzmem stvarno ovog igrača, to ću vidjeti ja posle, tako da to je to, vidimo se u nekom sljedećem klipu.